Obukoro bw'okubwatya nigo bekirwe igoro y'emyaka 13 naigo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amorokereryo y'abaibuli. Mbiyamano sana mwancho muliye beta seniki ya Ndizi TV nebiro binda na ndengo kwaligania asomoro belio bwesa balio bonchelia astokomera na bonchelia abago tosemia igoro yo bonchelia bwabo na kitobwenete kogali yana gukinia obonchelia igori tukolia lero nigo na berengo talera account ya Nyamira asenda benkumira na no monchelia yega atomanye esabali yaye iyo bonchelia gumwancho muliye ngo kwaligani bene inde tobeto gusanga asobwamo gochaka no igagwika omwelio itetele ne Frida Kerubo inyoro na bogoto bwati asense mo chiche mitandao asense mo ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital na bega sense media YouTube wetera Ndizi TV News asense mo ya website na bogoto nyawetera www.ndizitv.net. Karibu sana. Unaweza ambia mpenzi mtazamaji unaitwa nani, tuko wapi na unajihusisha katika biashara ipi? Mimi ni Silas Anyanga. Kwangu ni huko Gusii. Na kazi imenileta Nyamira County. Okay. Katika Kibirigo town. Kazi yangu ni ya kushona nguo ya wamama na ya wazee. Kumaanisha nashona nguo zote. Pengine ni nini kilikutoa Oyugis? Mbona kuwekeza biashara yako pale sehemu za Oyugis ukachagua Kibirigo? Mwanzo kabisa nilikuwa Nairobi. Oyugis ni nyumbani kwangu, mahali pa kuishi. Nilipokuwa Nairobi nikaonelea nirudi karibu na nyumbani kwangu kwa sababu ya miaka zimeendelea. Sasa nikaonelea nikuje Nyamira County. Mahali niko hapa za hizi. Na kabla sijakuja niliarifiwa na mwenzangu ambaye ni James tunayo hapo, ambaye ni fundi ya mashini ya kutengeneza hizi mashini zote tunafanya nayo. Ndio aliniambia sehemu kama Kibirigo ni mali mazuri ya kushona nguo aina hizo unazishona. Sasa ndio nikaja hapa kwa sababu alitangulia hapa. Kwa sababu kazi yake ni ya field ya kutembea na kutengeneza mashine za watu. Sasa alionelea nije hapa. Pengine unaweza tuelezea ulitoa wapi ujuzi ambao uko nao wa kushona nguo tofauti tofauti? Okay. Ujuzi mwanzo kabisa nilianza kujifunza nguo za wazee. Ambaye technically tunaita tailoring. Sasa nilifanya hiyo kwa muda ya miaka 7. Alafu nikaonelea wamama pia wananiuliza nguo kama ninaweza shona. Sasa nikafungua kazi yangu huko Nairobi, alafu nikaweka vijana ambao wanashona nguo za wazee. Nikarudi training. Sasa nikarudi training ambacho tunaita technically dressmaking. Sasa nika specialize tena kwa dressmaking. Ndio nikarudi kwa workshop ya. Sasa baada ya muda ya mwaka ya 7. Sasa nilikuwa nikifanya both tailoring and dressmaking. Sasa nikafanya huko Nairobi kwa miaka 17. Pengine katika hii biashara ya kushona nguo umeifanya kwa miaka mingapi? Kufikia mwezi wa 8 mwaka huu takuwa nimemaliza 36 good years. Miaka 36. Okay. Hiyo ni kumaanisha kwamba umeweza kubobea sana katika kushona nguo tofauti tofauti. Pengine mpenzi mtazamaji angependa kujua wakati ulianza kushona nguo, wakati ulitengeneza nguo yako ya kwanza, ulijihisi vipi? Ilitokea vipi? Haikutoka mzuri vile nilikuwa nikipenda. Sasa mwanzo nilipotoka training ya tailoring kwanza, nikajishonia nguo yangu. Na nia yangu ilikuwa nataka nishone kama nguo kama imported. Sasa nikaonelea sijatimu sana.
lazima niongeze ujuzi. Sasa nilikuwa nikitembelea mafundi wenzangu, wale walikuwa na ujuzi kunishinda. Ndio nikajiongezea ujuzi kidogo ya tailoring kabla sijaenda dressmaking. Pengine wakati hiyo nguo ilitokea kinyume na matarajio yako, mbona hukufa moyo uachane na hii kazi ya kushona ufanye kazi nyingine ukasema wacha uishikilie kabisa? Nilipenda hii kazi. Kwanza kabisa kabla sijaingia hii kazi, nilipenda hii kazi. Nilikuwa nikifanya kazi nyingine, lakini hiyo kazi ilipoisha, nikaamua nikufanye kazi ya ufundi na iwe tailoring, kwa sababu tailoring mimi ni mtu ambaye ninapenda usafi kiasi. Ingawaje leo mwenipata kabla sijaoga kwa sababu naishi hapa kwangu. Napenda kazi ya usafi kwa sababu kazi ya tailoring ni kazi ya usafi. Unaweza funga tai kama ya mtu ya ofisi na ukae tu ofisi yako ufanye kazi. Najua nilipenda kazi. Unaipenda kazi sana ya kushona. Najua katika ukitoka kupewa mafunzo unapata changamoto ya kupata machine uanze biashara yako. Pengine wewe kwa upande wako wakati ulimaliza mafunzo, pengine ulianzia wapi ndiposa ukuje kufungua hii biashara yako? Lazima tupate changamoto kwa kila kazi. Nilipotoka training nikaajiriwa. Kwa sababu sikuwa na machine, nikaajiriwa, nikafanyia huyo mtu kazi mpaka akanipatia machine. Huko ilikuwa huko Kisumu. Sasa akaniona mimi ndio fundi yake mzuri, akaniweka kiongozi ya mafundi. Sasa akaonelea anipatie machine. Sasa aliponipatia machine niliendelea kumfanyia kazi. Alafu baadaye ndio nikafungua kazi. Ulipofungua kazi yako ya kwanza, pengine unaweza tuelezea ulipata vipi customer wako wa kwanza? Customer wangu wa kwanza niliwapata kutokea kwa marafiki ambayo walikuwa wananipata mali nilikuwa nikifanyia yule mzee kazi. Sasa wakaonelea kama hapa ndio siku unafanyia kazi, sasa tutakuja hapa direct kwa sababu ile kazi haikuwa yako. Hivi ndio vile nilianza kupata wateja, nilitoa huko. Wakati ulichukua hatua na kusema kwamba unataka kujifunza mambo ya kushona nguo, pengine pale nyumbani wazazi wako ama kule kijijini watu walichukulia vipi hilo swala? Hawakuamini sana. Kwa sababu nilipotoka shule niliajiriwa na kampuni nyingine. Sasa hiyo kazi ilipoharibika, sasa wakaniona mimi nimekuwa desperate sana, mpaka wakalalamika mbona huyu hataweza hii kazi ya kushona, kwa sababu hii kazi watu wale hawajaenda shule sana ndio wanafanya. Sasa walilalamika sana. Walidharau sana. Kwa sababu huyu mbona amerudia hii kazi. Na hii kazi ni ya wale hawajasoma. Sasa nikawaambia hii kazi ndio nitafanya. Ndio itakuwa maisha yangu, kwa sababu sitatafuta kazi yote. Najua umeweza kutembelea sehemu tofauti tofauti, umeweza kutaja umekuwa hapo Kisumu, umekuwa kaunti ya Nairobi na umefika hapa Kibirigo. Pengine ukilinganisha biashara katika hizo kaunti ambazo umekuwa ukitembelea, biashara imekuwa vipi kwa upande wako? Biashara ya Kisumu ilikuwa chini, ya Nairobi ilikuwa juu. Lakini matumishi ya pesa ya Nairobi ni tofauti hapo. Sasa ukipiga hesabu vizuri kibiashara, utakuta kama mali kama Kibirigo utapata pesa kidogo, lakini matumishi iko kidogo. Sasa ukifanya verification ya faida, utakuta saa zingine Nairobi utapata pesa nyingi, lakini haiwezi kusaidia vile tunaweza kusaidiwa na kazi ya Kibirigo. Ukiona katika kaunti ya Nairobi, uliweza kutuelezea hapo awali kwamba ulifungua biashara yako, ukaajiri watu pale, ukarudi shule. Pengine wakati uliachilia watu waweze kukutengenezea kazi, pengine wakati mwenyewe hayuko kwa pale kazini, ilikuwa inaendelea vipi kulinganisha na wakati ulikuwepo? Exactly. Wakati nilikuwa kazini, lazima tofauti hiyo, kwa sababu kuna wateja wengine wakinikosa kazini wanalalamika wapi fundi. Hiyo ni shida ile number 1 ilikuwa huko. Alafu shida ya pili, vijana nao unajua kazi ile sio yako. Huwezi kuamini sana kama yako. Sasa lazima nipate
saa zingine hesabu imeenda mbaya, saa zingine kama nilikuwa na kijana mwingine, saa zingine anapima watu aandiki kwa kitabu. Sasa ni kama amefungua kazi yake ndani ya kazi ya mwenyewe. Anapata faida ya mwenyewe. Ukiangalia wakati uliweza kuhama kutoka mjini Nairobi ukakuja kaunti ya Nyamira, kuna wale customer wako ambao walikuwa wamekuzoea, pengine uliwawacha vipi? Ni kweli. Wengine bado wananipigia simu hata saa hii, saa zingine bado ninawafanyia. Kwa sababu waliniamini sana na nilifunza vijana wengi. Sasa kuna vijana wengine ambao walikuwa wameneka kiasi, ndio nikawaambia kama mko na haraka sana ya kazi, muende kwa fulani na fulani, lakini msiende kwa fulani. Ndio isiniharibie jina. Na wengine bado wameniamini sana mpaka wananitumia materials kutoka Nairobi nachukulia hapa kwa parcel ya Enaco, tunafanyia na warudishia. Katika huu mji wa Nyamira ukiangalia biashara kulinganisha na Nairobi, pengine iko vipi? Nairobi iko juu. Nairobi iko juu kwa sababu Nairobi watu ni wengi kushinda sehemu zingine Kenya. Sasa biashara ya Nairobi ilikuwa mzuri. Na mimi niliamua tu hata kama ni mzuri, wacha nianze kusonga karibu na nyumbani, kwa sababu saa hii kuenda kwa matatu jioni na kuenda mahali ninaishi inakuanga shida kwa sababu ya umri. Hiyo ndio sababu kuu sana ilitoa Nairobi. Si ati Nairobi haina kazi, iko kazi. Ukiangalia kama kaunti ya Nairobi, wakati unashonea mtu suti, bei kidogo inakuwa juu hata kama material ni same. Ukiangalia wakati hapa hivi mji wa Nyamira, ile bei yenye ulikuwa unashonea mtu suti kule Nairobi, unaweza shonea mtu hapa hivi Nyamira? Haiwezekani. Unafanya wanalalamika sana. Sasa zingine wanasema bei yangu ni ghali. Na nawaambia hata kama ni ghali, na kulingana na ile kazi ninafanya, inakuwa tofauti sana na ya wale hawajafanya huko, kwa sababu mimi nimefanya kwa Wahindi, mali kazi ni ngumu, hata makosa kidogo unapomwa. Ningependa sasa niliwaambia nitapunguza tu bei kwa sababu ni hapa, lakini kazi yangu ni kazi ya Ningependa ushikilie hapo, tuingie mapumzikoni. Tukirudi utaweza kutuelezea changamoto ambazo umeweza kuona katika hii biashara yako, na pia utuelezee materials zako huo unatoa wapi. Biamana sana mwancho muri betaseni kya Ndizi TV nikotoka ndeta gusanga imeyomoro bilyo bwesabali yoboncheria asoka ndeta gusanga no moncheria kura senseme yiga yake birigo yogendeta kwerera igoro yoboncheria bwaye kondo mwancho muri eri ati turaso aso mutima gomokeigo toskato nyegera ngwira turasege keke kirbosio elinde twemanye amange. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Ke munta tinka gere tinga bwone ke nobe. Yanga na te bamba kangite nkonya wale umete kuntu anya korana. Karugaki. Asante. Tako na kwereta ga iganyu motarare. Toro chingo moleti. Ayengo koreta. Sagini. Nanyaye uko saba amabere kwa sabire moto ya mama. Akwa ninde mamoroche nimba timu abe. Nyabeta. Gendo tikerie kiya senseye buna komenya buyake bochenu na kiyeko geregeta seni kya Ndizi TV togokoretero muroberio bwo komenya okuya bwo buiga tutebe abantu abanene boka kusinone muntu ndi bwensi nabako nonye muntu ndi bwensi nonya erero iga osokonyora kwanyore head injury nabokonyora e problem ya gochire. Sasa pneumonia ni infection yenye inakuja, si ni infection, ni kitu ni una breathe in hiyo bacteria, alafu ukitibiwa inaenda inaisha kabisa, so haiwezi kukua transmitted kutoka kwa mzazi ikienda kwa mtoto. Kira ritko ria ijuma gochaka chinsebere goika chinsebere ne nusu chia mogoroba no semi wa manke igoro yobochenu ubwo mubero ekoro breast cancer screening inabo omuntu atakire buyekorera every month siku ya 10 after period obwo bekara bukugochera turi kunyara gukora mirimo yago na kige kora togotena
wabire umuchando gakarekera bwagocheire turi kunyara gukora imirimo iri kwangokora umwana ataraikie miaka 5 mutabwati kenda gwekorerere bwika nigagokorerwa so ibintu biri abareri bu mwana bakomukorera karo moke na bibigo shape e future yo mwana yo gojumoto okomenyo kuya kebo chenu ritukuri juma chinsa ibere chabutuko no moiroroye ritukuri juma tatu chinsa isanu na ibere nenusu chamugaso na Evelyn Osero inyora obo chenu bwo mobero na bwo obonda bwao Uniform and Sports Center niko bakoroisha na koni chiangabuna chi t-shirt chiri cha round neck na chiri cha collar t-shirts nkoni abale chi sweater t-shirt cheme kone minge na chiri cheme kone metambe nkoni abale bitamba byo kwarabulire na biriya byo gutuntuba emeito nkoni abale chi tracksuit chi pajama cyo kurarira emipira yengoyo y'amaguru amonelia ya netball nkoni abale chi socks chi jezi chi tie chi skuru asebo iko bagokora embroidery nkoresha bale chi sweater aseba kubeka amaliko yani labeling boigo nkoroisha bale na konye cyanga cya KMTC egatiyo bakorera ibonde ubunge niko bagotoka asamagacho abaraka building imeyungu cyo Kisii ayu ali angene supermarket ya Shifling ugose nabo owakira Ruth Esimi wetrasi namba 0720398360 Peak Uniform and Sports Center. Eduka ya Himani Traders and Distributors nige konye binto au bigotumeka ase chiskuru amone chiabisi ase rigori ya mabuko ebyo bakonya asenchira ya wholesale na boigo retail ngonya barechi calculator ebinto bigotumeka somore mu bwesabu buna geometrical sets chirula egatie binde staplers ebitabu byogosoma na boigo ebyokorika chi dictionary chi files chi rim papers paints and modeling clay chi tapes chi manila papers chi register chi aina au chi notebook chi kalamu chi pencil egatie binde binke boigomba bwate chi stamp pads net file chigotumeka ase chiabisi laboratory apparatus mbabwate buna chi microscope na boigo chemicals emepira na boigo chi net chigosori nchiraroro batarere ase duka yabo iyo gotoka mbarabare ne chiabisi cha NHF angene gataseni kya mabuta ye chigari kya Rubis goseki kya manyekane tebu na Kobil asamanke na bokubanyora wetrase namba 0722946444 We are Team Imani. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Vyake gima mwanchi omulire nandengo kwaligania asentunda ya kabere chinga kitogenda gosanga imiyo morobile bwesabali yobonchelya asitogenda kwemanya obokorelia bwo monchelya igakora sense meiga ya kebiri gokolende nandengo kwaligania elinde togenda gosanga asobwamo. Hapo awali uliweza kutuelezea kwamba kuna rafiki yako ambaye alikuwezesha kufika katika hii sehemu, na pia umeweza kutuelezea katika sehemu ya kwanza kwamba huyo rafiki yako huwa anatengeneza mashini. Pengine mmekuwa mkishirikiana vipi katika hii biashara yenu? Okay. Asante. Huyo fundi ni first cousin yangu. Okay. Kuzaliwa familia moja. Tukaishi, tukaenda shule moja. Mimi nikasonga kidogo, yeye akawacha nyingi. Akaenda kazi ya driving Mombasa akafanya huko. Sasa tumekuwa tukishirikiana tangu awache hiyo kazi yake mpaka jifunze hii kazi. Tumekuwa tukishirikiana kwa sababu ni mtu ambaye tunataka familia moja. Wakati ule alikuwa Nairobi, ni Mombasa, mimi niko Nairobi, tulikuwa tunawasiliana. Pengine wewe ndio ulimpea wasia aende kujifunza hii kazi ya kutengeneza hizi mashine? Sio mimi. Alipendelea hii kazi. Alipendelea hii kazi mpaka akanipigia simu akaniambia, unajua siku hizi ninatengeneza mashine.
Na nikamuuliza ndugu yangu, si najua wewe ni driver senior kabisa. So fanya hiyo kazi ya driving huko Mombasa miaka mingi sana. So mashini yako ikiharibika wewe uko sorted. Hata sasa asubuhi ilikuwa na shida kidogo. Amechangamkia. Uliweza kutuambia, hebu tuelezee nguo yako ya kwanza wakati ulianza kushona, ni nguo gani ulianzia? Ni suti za wanaume, ni za wanawake, ni za watoto? Nilianza kinyaza ya shule. Ya shule. Ni nini ilikuhimiza ukaweza kuendelea ukasema sasa wacha ni upgrade niende nifanye suti, nifanye nguo za wamama? Kile kilini upgrade mpaka nikafikia dressmaking. Baada ya kushona long na koti vizuri ambayo ni suit. Wamama walikuwa wananiuliza kama ninajua kushona nguo zao. Nilikuwa ninawaambianga sijui. Sasa nilikuwa naona aibu kama mimi ni fundi. Najiita fundi. Mbona nisijui hii? Sasa ndio sababu nilitokea kwa malipango kwa kazi, nikaenda training ambayo nilikuwa trend na mtu mwingine binafsi tu kama mimi ambaye alifungua kazi yake ya dressmaking. Pengine kwa upande wako kuna wale ambao umeweza kuwafunza hii kazi ya kushona? Wengi sana. Wengi sana. Wengi sana. Tena Nairobi saa hii wale wanafanya ni vijana 8. Ambao wewe uliwafunza? Mimi niliwafunza. Na ni baraka ya Mungu nasema, tena ninawaombea vizuri sana. Wengine wametajirika kunishinda. Kwa sababu ya ninajaribu tu, lakini hata mimi ni tajiri kwa sababu ninajilinda na ninajitegemea. Na uko na biashara yako mwenyewe? Na niko na biashara yangu. Na hii biashara imenisaidia sana, nimepeleka watoto wangu shule, wengine hawajapata. Sana naipenda. Ukiangalia hivi sasa kuna mitindo mpya ya nguo ambayo huwa inatokea. Sana sana vijana huwa wanapenda kutumia mitandao ya kijamii kushona zile designs wanataka. Pengine mtu akikuletea anataka hii design, pengine huwa unaichukulia vipi kabla uanze kufanya hiyo kazi? Ni swali mzuri sana, hata linisaidia. Kwanza kama unataka kuwa fundi mzuri, lazima uwe creative. Kwa sababu kila kitu huwezi ukajifunza mali pa training. Sasa lazima uwe creative ili hata ukiletewa picha kwa simu. Nyingi sana nimefanya ambayo wamenitolea kwa simu, lakini na washona wanaridhika nayo. Sasa lazima hiyo creativity, sasa ukiletewa picha. Sasa usiitike tu, unajua customer anaweza kuharakisha. Ati umeelewa hii? Kama hujaelewa usiitike tu umeelewa. Sema bado unipatie muda kiasi nisome hii picha ndio nielewe. Hiyo ndio inanisaidia. Mimi wakikuja na haraka nawaambia kuja saa fulani nitakwambia vile tutashona. Pengine materials zako wewe huu unatoa wapi? Materials zangu inategemea ni material gani. Zile material ninazitumia nyingi sana. Nazitoa hapa Kibirigo. Hata mlipokuwa hapa mliniona na material zingine nimeleta hapa. Zile ninazitumia sana nyingi Kibirigo. Zingine ninazitoa Kisii town. Zingine ninatoa Nairobi. Kulingana na mahitaji ya mtu huyo customer. Pengine kuna wakati ama kuna msimu kama msimu wa Christmas unapatanga kuna jam, order iko juu. Pengine sasa wewe, nimeona ni wewe fundi leo, tumekutana ni wewe fundi peke yako uko hapa. Pengine huo unahitaji usaidizi, kuna watu ambao pengine huwa wanakusaidia wakati order ziko nyingi. Kazi ya fundi, mimi kama fundi niko na dawa yangu, niseme dawa ina mbili. Ya kwanza ni kazi nzuri, quality work. Ya pili ni time. Sasa nikiona mteja ataniambia ile time sitaiweza, ninamwambia tusongeze time au nipeane kazi nyingine. Na vile tunakuanga na jam December, mimi ninaipanga kazi. Paka nachukua hata contact ya wateja, kwa sababu wateja wengine unajua inasemekana mafundi ni wa uongo. Lakini hiyo ndio nataka nitoe kwa hiyo kiri ya mafundi, mafundi ni wa uongo. Hizi nguo unaziona hapa ni za watu. Nimechukua hata contacts zao. Sasa
Nikimaliza ninawapigia. Sasa wengine customer ndio anachelewa. Sasa nikiwa na jam December, lazima nipange kazi. Nikishindwa kabisa, lazima nipeane kazi kwa mafundi wengine ambaye watashona aina ya mshono yangu. Sio kupeana tu kwa sababu ya kazi. Kuna wakati ambapo unapata mteja amekuja, amekulipa pesa nusu, umemshonea nguo, but nguo yake inakwama hapa, pengine anapotelea, pengine analemewa kulipa. Wewe unafanya vipi? Ninawabembeleza tu kwa sababu mteja anaweza kwama kuja kwa sababu ya shida. Hata asubuhi leo nilimpigia mmoja simu, niko na nguo zingine huko ndani. Sasa zingine anaweza pata shida, ndio amfanye asije. Sasa mteja kama huyo ninabembeleza tu, na kuna wengine wanakuanga lazy, wanalipa pesa kidogo. Na hata hapa kwangu sitaki ukipima suti ya shilingi 3,500, sitaki ulipe shilingi 1,000. Nitakuambia ulipe zaidi ya shilingi 1,500. Ndio hiyo ikumotivate kuja haraka, ndio usiwache nguo ikae hapa siku nyingi. Ukiangalia katika hii sehemu ya Kibirigo, si wewe peke yako ambaye ni fundi ambaye unashona hizi nguo. Wewe una deal aje na competition? Competition mimi sina shida naye sana. Kwa sababu hapa kwangu ninashona kila nguo. Hata ni kuonyesha picha ambayo nimezishona. Sasa hii hujapata dress hapa. Sasa wao ndio wananicompete, mimi sio compete. Okay, ni nini kile ambacho unafanyia wateja wako? Mteja unaweza mshonea nguo siku ya leo, kesho tena arudi, kesho tena akuletee wateja wengine. Bila nilisema, kazi lazima iwe mzuri sana, kushinda zile wanaziona hapa. Na time. Hiyo time ninachunguza sana. Kwa sababu mteja nikimshonea mteja mmoja nguo, tangu nije hapa, lazima alete mwingine. Kwa sababu kazi mzuri na time. Hiyo time ndio inatukozea sana kwa hii kazi yetu. Mafundi ni waongo. Hii ndio nataka nitoe kwa hiyo. Kuna saa zingine huwa wanasema pale nje kwamba kuna materials yenye ni original na kuna material ambayo ni fake. Pengine wewe kwa upande wako unashonea mteja nguo kulingana na mfuko wake ama kulingana na kazi yako venye unaijua? Wateja kama hao ni swali nzuri sana. Mteja anaweza chagua nguo, akute nguo hapa, aseme mimi nataka hii. Na namwambia hii ikioshwa kiasi fulani, muda fulani itakaa hivi. Na hii itakaa hivi. Na hii bei yake iko hivi. Sasa yeye ndiye anaamua. Sasa mfuko yake ndio itamwambia achukue ile ina feda haraka au inachukua muda kidogo. Pengine katika hii biashara yako ni changamoto zipi zile ambazo umepitia? Ni mingi. Mwanzo kabisa Nairobi niliingia mashini zangu mingi. Niliingia mashini zangu mbili. Alafu nikakamua mpaka nikapata material zingine. Walifunja nyumba yangu. Siku ile nitoka community nikafungua kazi, nikakaa na material nyingi. Walikuja wakavunja. Hiyo ndio changamoto ya kwanza nilipata. Alafu sasa baada ya hiyo nimeomba Mungu, sijaona sana. Kwa sababu hizi ndogo ndogo ya ugonjwa hiyo ni kawaida tu, mtu yote ambaye hata si fundi anakuwa mgonjwa. Pengine kuna yule mteja ambaye mmezoeana, umeweza kumshonea nguo akakwambia acha achukue hata kulipa akapotea. Pengine umeweza kupata changamoto kama hiyo? Mteja kama huyo wako wachache, lakini sio wengi sana, kwa sababu mimi niko very strict kwa kwa sababu kuna mteja anaweza kuambia umpatie. Kwanza kabisa unajua kuna wateja wengine anajaribu kukuzoea. Umemshonea nguo nyingi, sasa lete hii azoea ndio kulipa. Sasa lazima awache kitu kidogo, kwa sababu mteja kama huyo ukimruhusu aende na deni, ataenda kabisa, atafute mwingine. Pengine wewe unapata order zako kwa pengine kama shule hivi ama kanisa, kwaya, unapata order kutoka pale, wateja kutoka pale? Asante. Tangu nije hapa order ya shule sijapata, lakini ya makanisa nimepata. Ya makanisa nimepata. Kwanza kanisa langu la Seventh Day ambayo ninashiriki nao hapa hivi, wamenipatia kazi.
tangu nije hapa. Na umefurahia sana. Nimefurahia sana. Na nashukuru Mungu. Pengine wasia wako wa mwisho kwa mpenzi mtazamaji, najua kuna wanabiashara ambao wanakutazama pale, kuna mafundi wengi ambao wanakuangalia na umesema wafundi si waongo. Hebu wape wasia wako wa mwisho. Mimi ningewaambia hivi. Leo hii mmefanya vizuri kunioji, ningewaambia hivi. Na nimepata media ya kuwaongelesha. Mafundi wenzangu wote. Nataka uongeleshe ukiitumia ile kamera. Ile kazi wasifanyie wateja sana. Ile kazi wakomeze kabisa kufanyia wateja. Ni uongo. Kwa sababu uongo hata kama unafanya kazi mzuri kiasi gani. Na unakuwa muongo kama nguo ya occasion. Tuseme ya harusi, tuseme ya mashishi. Last minute unakujia fundi anakuambia bado. Na harusi ni leo. Na anasema nguo fundi. Hiyo ndio shida kabisa kwa hii kazi yetu. Hiyo ndio shida kabisa kwa hii kazi yetu. Sasa ningewaambia mafundi wenzangu, kama wanataka warekebishe hii tabia yetu ya fundi ni muongo. Hiyo fundi ni muongo. Hiyo statement ni mbaya sana kwangu. Hata sasa hivi vile mko hapa, kama ningekuwa muongo, hata moja angepata hapa. Kwa hivyo nimeshukuru sana kututembelea kwa sababu nimepata namna ya kuwaongelesha mafundi wenzangu. Na wakwe waaminifu katika wawe waaminifu sana. Ndio watafikia mwaka wangu. Wanasema kwa lugha yenu asante, wanasema erokamana. Erokamana. Vyema na sana mwanche muligereria kwa bere ko gusanga na inteko twagatage tomoroberio ikabona igatobere to gikomo ile tobe to gusanga no moncherio yobereka okore boncheria bobosoni ase miaka 35 nomo asobokoreri bwaye mwanche muri no gasemere kwa unakobere gukoimanya amange na rino chikoimo kigetambukiro na goboigo gukinia ebirengo byoboncherere bwago konde gwikirabu no to gwikira omwaire kwa muroberi tukoria rero tumerane na ndichinga kichinde asitokomera no moncherere onde uyorabe kagosanga na intwe igore sabali ya yoboncherere abakonde gutobate sinsemo chiche mitanda sensemo ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital abega sensemo ya YouTube wetera Ndizi TV News asense moya website na wakati nyawitra www.ndizitv.net editorene Frida Kerubo twara obuligereria borovia. Ndizi TV Ubwansu Gusii. Ke munta tinka gere tinga bone ke nobe. Nanda na te bamba kangite nkonyo rumete mtu anyakorra. Karugati. Asante. Tako na kwereta aga iganyu motarare. Toro chingo moletire. Aye ngokoreta. Sagini. Nanyaye ukusaba amabere gwasabire mutu ya mama. Akona ndi mamoroche nimba timwabe. Mpendwa msikilizaji, ni Daktari Mama Nakaima, daktari wa mitishamba, daktari kutoka pale Ukambani. Kliniki yangu ama ofisi yangu inapatikana pale Kisii Nyamatalo Junction. Nasaidia kwa mashinda kama bile ugonjwa ya UTI, kisonono, kifafa, tumbo inakusumbua kila saa, kichwa inakuuma kila saa, miguu inakusumbua kila saa, macho inakusumbua kila saa, na upande wa kizazi nayo nashughulikia. Yani wenye wanapata mimba kama zinatoka, mwenye akona infection sehemu ya sili nayo nashughulikia, mwenye hana nguvu ya kiume nayo tunashughulikia, na upande wa ndoa yani mapenzi tunashughulikia wenye wametengana na wenye wana yani customers kupitia biashara yao nayo nashughulikia, na mashinda mengi sana. Kwa maelezo zaidi ni 0756
0757102581. Karibuni kwa kliniki. Kwikira bono ayebunu mwagachi kwa manyiri eduka okugenda kujya ibintu byose biri gukorera imirimo yawo. Osmo Traders Limited nigo babwate kitali cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igokubeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares ubuna chising chibakurichezi cyo cyonsi showers, towel holders, soap dishes, racks, mirrors na hand basins. Chirangi chonsi chiriya chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiriche spray paints no chire mbabwate chipboard buna chips and boards, MDF boards na chip boards. Ebinto au byokora plumbing buna PVC joints, PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods, hood screws, chigulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers, banyore old Sansura building angena Kisii main bus stage gusua Kisimi ase namba enotisano nebire eye mokianda inyeisano enotinye inyeisano nemo. Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Amariogo yemete nigabeire richibwa se amarwaire au nonya na yasinyire ase chinyagitari. Super Medical Center igotoka somo chiobosongo nigotokwegookeria kurwa bowenia wetrasa marioga yo kurwa se chinse chesko kurwaria tora marwaire buna ulcers, cancer, asthma na yanda mange ayo koringori wa net machine chaito ngoro cross mora daktari kurwe company ya Super Medical Center igotoka somo chiobosongo igangorwa ritora marwaire mange ande karagwa chine ndobwate chi machine chigo kumureka chiaro ranki kerobobe tigo kumureka umubero umugima wansero umutu mbaka inse na ikigo toteingi kerebo bya marwaire kiobwate twamanya kwa mariogo ana abani machine yengo murekera yarora mechando kiabwate twaba mariogo itongo ikale mbali neba no mochio keroka neba ngirigori cia mariogo itona bako guikera neba Mombasa onya koro ekara wakire simu na bukurwari ikaso mochio bosongo ase stage yechigari otwakire simi ase chinamba chiko bwatia 0737746368 gose 0712526764 n'abantu abange bayeteire gana ndi bagwenire igo totwara bwoba bonde bwese akara bwachire ese kwaranyura mariogo munaria nyagitari kwangire koigubiya morwaire munaria ale chronic nkonyarwari tole Gusii bono eduka ya obwanjete ya Enokem nigo yakoretero bokoreri bwaye gesieri na muno banyore asuru segerwa boru yakegima orore image nsamu kiri cya yogo mbarabari na yogo primary nigo bakuru bokoreri buna burya bwo kubatuka chimbego go cya setugo yani artificial insemination aso kwenyorera embego iyo irageronyore tugengiya insira iyo boigo itali gwakona marwire ayirira natalira eduka ya Enokem yo mu cyobusongo iri kwenyorera amaryogo yo gusyarira bimeri indagira next supplement chetugo amaryogo yo gusyarira ekenyambi chimbusuro amoyo ebicucu byogotuga egatiya yanda mange naboko banyora imiyo mu cyokisi asinyumbeli ya Kenyoro Farmers Cooperative Society iyira angena Market Plaza boigo urusegerunde nigorore mbarabare na Shell Petrol Station imiyo mu cyokisi iyo yakarukiru Falcon Station boigo naboko bakira esimi Enokem Agrovet growing healthier future one harvest at a time. Ine kwa beri gukuriye chimashini chingiya echura tumeka semirimo yao bono lichi buyao na lieri eduka ya Gusii Star Shop ibyo gutoka imiyo mu cyokisi nigo yakoletere chimashini chingiya echo chikutumeka segeka
aserigorigiya niko bakone chimashini buna bono chitinga chi electric motors chi generator air compressor water pumps chi battery demolition breakers submersible pumps welding machines chimashini chogosona car wash machines electric routers diesel engines lawn mowers total tool and machineries chi engine egatie chimashini chinde chinyinge batalira seduka yabo imeyomo cyo Kisii asebare nene kurutsinsamu cha Kisii kogenda Kisumu azamagacho Gusii Plaza ground floor room number 6 wigo urusege runde nigorore angene bengi ya Family Bank imeyomo cyo Kisii naboko bakirisi mgwetras chinamba chabo Gusii Star Shop nidukoregene asoko gure bintu bigutumeka sige kige tambe asiri guridense agerera abana batoto abana ba George n'abana batoto George nakikiagerenya boka amenyire gando tibono ngoja gutoichoreria ara abana aga nike kesho nianike kesho ni wataipenda kuna wachinga mechumukonya kuliganga ichiko baira shwali azilipi sasa ni nini mnapata kutoka huko? Nafikiria kwanza nijitambulishe. Mimi naitwa Mukaya aka Uncle Stars. Mimi ni msanii. Ayega ngori go gonya gotera abana bachochi abana batoto abana abo banyene no botmyo na abana. Gento tikerie kiya senseye buna komenya buyake bochenu na kiyeko geregeta seni kya Ndizi TV togokoretero muroberio bwo komenya okuya webwo buiga totebe abantu abanene boka kusinone muntu ndi bwensi nabako nonya muntu ndi bwensi nonya rero iga oisokonyora kwanyorire head injury nabokonyora e problem ya gochire sasa pneumonia ni infection yenye inakuja ni infection ni kitu ni una breathe in hiyo bacteria alafu ukitibiwa inaenda inaisha kabisa so haiwezi kukua transmitted kutoka kwa mzazi ikienda kwa mtoto kira ritko ria ijuma gochaka chinsebere goika chinsebere ne nusu chia mogoroba no semiwa manke igoro yobochenu ubwo mubiro ekoro breast cancer screening inabo omuntu atakire buyekorera every month siku ya 10 after period ubwo bekara bwo gutira turi kunyara gukora mirimo yago na kige kora togotena wabira umuchando gakarekera bwa guchire turi kunyara gukora mirimo kwa ngokora umwana ataraikie miaka 5 mutabwati kenda gwekorerere bwika nigagokorerwa so ibintu biria abareri bwo umwana bakomukorera karo moke na bibigo shape e future yo mwana yo gujumoto okomenya okuya kebochenu ritukuri yuma chinsa ibere chabutuko no moiroroye ritukuri yuma 3 chinsa isanu na ibere nenusu chamugaso na Evelyn Osero inyora obochenu bwo mobero na bwo obonda bwao omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yeito yonsi chinsemero ngebere naine bono onye kendegia korekanire aseke nyurukiao ekiota geto tumanye asubwango mono abonda isi veke nambeye asesemiao enoti isano na ibere inya isato isano nemu ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo elioto akere nabasaki baito baikasuri na kubekora boti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simi yao ime
Ndizi TV ubwenso bw'omugusi nigo bono yakire nikirundekerene nego kurengera chibiche chinkia na boigo chinkino nukukigima na bogo tonyora asoro gonko bwogusi neji county chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichisemo chinde chinyinge nigo kotonyora aside kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo ikoye nyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ikigo korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu vuomugusi. Ndizi TV obwensu vuomugusi. Wiyake yima umwanchi omurigereria burigeta seni ya Ndizi TV no gasemere kwa namna kwa biriko gutwara oburigereria borobia nande ne biro binde to kwarigania asomoroberio bwense yobonchereria elinde twemanye aliagenda kokorekana ase sector yobonchereria umwanchi omurigereria nimetinga korali tukole igora monchereria na rotobe toko enekia anemono asensemo yeligori ria maftali abereri kogwa igo mwanchi mulinga sector yobosombi negendete kuonekia amaunchureria angu kwarigani bene somorobeliga elinde tobeto gusanga asobwamo nyora ilitalia ne Frida Kerubo na bokwenda gutobwatia asiensemo chichi mitandao asiensemo ya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital na biga sensemeri ya YouTube gwetera Ndizi TV News nimetumwa nchumuli elia koru wiki elia kwa bere kwebolia nga na kiora bego konyara chibesa cha makabeso ntobete to gukwanire wiki elia no mugenite studio kulinde kubwatikana na maboli ya mange ayobere kagocha nende ngatabanga tikangiriri bagalinde murigeri chingaki cha studio abega koerera asobwa gali goli tukulia lero antu bwato mugeni ase studio oyora beka gukwanira igoro y'ekibesa cha makabeso kurwa ase obokoreri bwabo nachugutumanyanga ngaiba kurwa obokoreri oboningi kelioga iria yo mwanchu murigereria obeko gutwara tiamorigani ase studio elinda beka gutumanya na kiakorwa karibu sana asante nabo kumanya mwanchu murigereria na kiakorwa njasa Maria tanguru ku Judith NASIMIYU mbagi nchino muiboro ga Gusii lakini ngoro wase kampuni ya Springboard Capital Limited eyere chinsagasagi chinyingi togoteba tuko na branches mingi ambazo ziko huko katika hii nchi yetu ya Kenya na zaidi ya yote tutaendelea kabisa hando shati yobegete by the way ego saseli sana nengia akogokora orosio yetige studio ndoje kampuni inombi yekorendete asante ntakwachia okay wancho boligerere tyango togendre asogosanga asomorobiliga akorende Judith korata tebingo nga Springboard Capital mbokoreri kiboli ekorwa into toko na chi loan types of loans ntobwate asset financing ntobwate LBO ntobwate business loans in two types ntobwate gento tokoro kama kaopo as landlord yani abantu bagwate chinyumba chiabo chioko abantu bamenyete yani tokonyero kama kaopo as landlord loans ntobwate chiloni chichia check off loans but as a private institutions etoko ina nasa abantu bale chinya gitali check binafsi chisukuru private schools parastatals nkowena natora se paka security firms chirichire registered maitembaro babwate chi security firms chire registered abantu bako chi payslip pororo kwena natoli chi loan na bara okay ando chingamo bwate aina ye chi loan smoko enana akorinde litukolia rero esa uli mwanchu muri elia beteka kobolia nganaga nitikumanya igoro ya logbook loans na chitora beto gokwanira na hende bali batamaiti logbook loans sinchire chichi litukolia rero babe bakumanya igokora tatebingo logbook loans sinchire chichi
logbook loans tokonyene nase chinchira ibere ntobwate logbook loans eyo omonto abwate logbook egosoma marieta aye nabwate comprehensive cover ase logbook ase gari yaye gabegete comprehensive cover alafu koligereri tore statement yaye either bank statement or M-Pesa statement. Okay. Akigasoro gongoro wa gusitimeti ekero mwabere mogokora obotukia se kampuni yaino abantu abange logbook loans banjede ya tari bange kero koligereri Gusii yeito abange kero koru no nyonguru kero kagocha mata no na you can testify abantu abange babwate biashara bike bagotakanga intungi mo kororeranga mo kwa abantu bali bechi besa chinyinge chioka so kulingana na utafiti nande tali ati naso boventu ara koleta unsecured loans echo twara kwa na no monto ababa bwate biashara oteneneru ne chigaranta ibere na chiro chigo kore biashara so nto ikerete omaite chibesa njibwato obo tutukanu tokaranga ngoleta chire mechande kiagara oyo bwate biashara kera gukore biashara ebibyae ngwikeraro chaka gusumbua abande bakabachaka gutama warorira nande bono ntobwatie gento togochiko bwati warorira iga abegete license ya biashara iga abegete biashara byae egaranta semu nebinto byae bya nyumba ose egarante kamuntenera ne biashara byae binyene bono matekerego gwikero omonto yagochaka gusumbua chibese chingo ira chiregeka koirana tenga bono yo bwate security ngobo abali ngaya chinyomba chiane nchi yonigwa egari yane tegenda tiganjenga kanelo ni bera lakini ababande ngosumbua abali lakini rende ntu abaete tokarate nene nande torarengereri nga kitora akonya abantu ababake etogwanza ko baena na se biombe amo elinde omaete kero bwate asoko kabesi besa mpaka oligereri bakoli ondo inse kera ngocha bara office bataba intu etwakaga nabo mogoto aye chichinge tugata nabantu 5 10 toina ne chibesi ichi moto echibesi ichi ntutoirani bono ikina kitogendererete gukwanira kitoragiete na butogokeirani nande ono togokeirani buna ase ebiombe togokeirani individually na kibono to insisterating abono iga abutoko ano yo bwate logbook logbook yaye esoma marieta nanda nyora begete comprehensive cover ekera begete comprehensive cover no takire chibesa bwango ntuge ntotoko korambore togotoma na egari yaye as evaluation to book valuation tuamanya evalue yegari nichibesa chiria saba ekiagara chibesa chito tokoena na se logbook loan tokoena na 300 to 3 million 100,000 to 3 million kegarambaro ko nyora bwate chigari echi chinena mate value egari enene nere wika 7 million 5 million so in 6 hours to a dispatch chibasa chiguchia se customer yeito ulio tagite chibesa chibwango nare ugoteba nganimbwate logbook nimbwate biashara nimbwate maybe to severento ezicho chibwate bake title nintagete chibesa chinyinge bado nabo toko biburukani totumie title deed kulingana no bolito bolibwe chibesa ategete torigererie statement chinyombe chibesa irenga chikoleta somotini ekero twatumiere ire statement yetu anyerigereire nero bono gosoa tulime twarigereria omonto oyo na kikonya gokora biashara mate statement iringo toire character yo monto twamanya omonto oyo monto ki lakini yende ya kama emergency ya 6 hours ntori korigeri CRB ntori korigeri ati mangana mange ngano bwate biashara osto bwate egente kenene nga logbook ne yago somero marieta ago
aya no begeta comprehensive cover within 6 hours to process chibesa to akoire ntu to akoire ngabona after every month kanyo toira nilie besa ito ngora okay ekero korigereria se logbook loan sechiga ngikeri mo korigereria mwamanya go determine nga omuntu oyo nabone tanyole chibesa chinyinge oso omuntu oyo nabone tanyo chibesa chinge bono value ye gari loro che gari kero ya kore evaluation egali na bego kore evaluation onyore omanyano ya gototebie gari yane igisaine 700,000 into togo korere gari ya toletera egari yere maite nto bwate first value na market value market value ya toletera maybe 600,000 first value ya toletera around 5 something bono into tokorigete is the first value of the car nero toko moera lakini nande tokorigereri tonyorenga egari yekene nigereise lakini statement ya iko sawa nonyo saba 700,000 ichi na potoko mwa kulingana na statement Auranyararende Judith yasensemende omuntu yena imugeti a loan korwa se institution ningao akabeka egari yaye bunanere intenenera ngakimoko karamo manyenga omuntu oyo maybe ntago chagocha osinyirwa kana loan korwa se institution ningao osinyirwa kana acha urwe gari yega nakimoko make sure nga inuchibese cheno mwabere moko mwa nchire save asamago kaye logbook kweli pakatoe lazima to hold it logbook kweli igobona it means na ruetari agakora kurwari bono na into tigatomoe na into tomoteme so logbook ina rego determine kiagara ntoko ko utarato a logbook the original copy original one lakini riditole process to tara dispatch chibesa photocopy to go attach but ridito ko taibono it's through ngichere ne original copy eri tonye hold tutoko chibesa so moko hold the logbook yiga goika o akanire chibesa chirio kolire bunago kora iga within 1 hour 2 hours to mwira lirie logbook mbuya kibororo kero monta koira chilon se chiga che logbook obuya totebe obone ngari yani ego assist bwango tenga this na totebe ya title deed ngo ireregeka egeka sana kiagara ngoenda tole full perfection usente ngoenda tole stage ende ya togoteba ngoenda ule search iyo no te ntoko kotainga mbuango torakoe paka toraitera process yeyu to make sure title yago ne yekenire omete bwate chitaito chire chiari varudi okonyora abantu bakwenda barose guchitaito fake chigo chikorigi gunchio bona abuna kio toko teberanga etaito ngo gendere long time kubwa logbook is faster egaro toko na maybe totebe etaito toko genda in 3 to 4 days logbook yende bone biashara kero montate chibesi chinyinga bekera ni maybe na atagete ko chaka maybe no mojenga bwatu sine school bono for example school mbwate tete commenta other classes hotel mbwate tete commenta chi room maybe guest rooms useninde tete commenta ebintu gete bono yumba katoende full perfection to iche ground toligereria sana yabo evaluate eloyeche then we dispatch the money. Okay. Mbiamono asano mancho mulirira wegeta seni Ndizi TV anigo togenda gusanga imeyo morobilio wense yo bonchiriria Hastogenda gusanga nere Judith NASIMIYU oyogenda gutumanyia amange igoro yo bakoreri bwabo akorwa asensemeria Springboard Capital kerori tkuliere togenda gukwanira igoro ya logbook loans wanchumulia nteteko kwenyeryanga nabo kaenda gutuma ujumbe ya genke gwetera ase namba yesimi gwetera 0792192834 elindo biko gusanga nento kerengeri kiago na gutumanyia ngagiye kubwatia omoroberi korubaigo Asensemo chiche mitandao asensemo ya Facebook na wakwenda gutubwatia gwetera Ndizi TV News Digital na biga sensemo ya YouTube gwetera Ndizi TV News mwanchumuliria yaturasasa umutima kwa mukaigo toskatonyegera ngo irantara segeke kerubusio elinde tobe sanga amange
TV ubwenso bw'omugusi nigo bono yakirani kirundekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonkor bogusi neji county chito etanaine buna e county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders Digital TV na Smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igoiko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekigo korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu vuomogusi. Omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ryubonchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eriobwekere abarigereria kurochi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo erioto gwekere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwechiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe omurigereria bwa television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ng'ambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngebere naine bono onye kendegia korekanire aseke nyurukiao ekiotagete utumanye asubwango mono abwonda isi veke nambeye asesemi yao enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo erioto akere n'abasaki baito baikasure na kubekora ubwoti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwabekire simu yao ime Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Vyake gima omwancho muligerera na ndengo kwaligania ase ntunda ya kabere chinga kitogenda gusanga emeyo morobeli obwense yo boncheria astogenda gusanga no mugeni tase studio Judith NASIMIYU yo genda gukwanira ngoro yo bokoreri bwabo asokena na chibesa cha makabeso kurwa asensemo ya Springboard Capital abuna baka gukwanira bukale ni gotogenda gukwanira igoro yo kwena na chilon siga gose logbook loans asaberika gukwanira ningi kiri omontaga ni rego twara erinde kwenyorera chiloni icho akorinde Judith ngonyorore nga asensemende omonto maybe ogorire egari akorinde omonto ri agorire mari tari taraba gakoba transferred gocha so omonto yobono ogorire egari temeti gari na kimogo cyo mwakora ekero omonto bonatete koimukie lone ne logbook eri tiri gosoma mari taye lakini gento rahisi so long as ninje na agorire gari lakini agosoma mari etago nae moyo uri turako bono intu ndabato kore process yons to sabe logbook riri bono yekire ne chibesa to guchigukubikira igende goroko tukuruka in charge moko genda ya noyo konere tie gari e coordinate to gutuma gendo gero to gotebanga accept the in charge ga kwa accept bono eliete litokurika ase form yeito tuamanyire nge gari tayari ne orogeti mpaka omonyene nero yo na onere tuwe gari tubwate date omatumbra agreement nere kworoki kwa onere tie gari bono intwe karo twali kire agreement yeli twagotae into na aya oyo bono oyo koire loan ekaro twamanyire process yuli ya executive in charge intubana to koire logbook kweli tumanyete egari ne yagwayo kwa bugwire loan ye omweli piri kwa kolire kwa kane loan
ngo torikero ringa yugo chukoro soki logbook ye koru NTSA ya Bosongo NTSA ya Kisumu NTSA ya Nairobi bono kero chiko soki koruo aibono tokabwati mangana mange igo ko ende soki logbook egosoma marieta go bono tari yori kwa gorete okonyora bono ya koreirwe change ngonyora ringa kero kinde ase chinka maybe mugaka nabwate kigali aha obere kagusiri obugima bwaye tayo bona singa maybe mwana oye na baratake koimukia atumeke logbook yaise elinde ku apply loan timetia sense meyunga kimogo cha mwakoraro inyomoga inyingina karo nabamura bamwabo baka barike gintu gekworokinga succession no maitene ero mogotoa yokworokinga ebintu ebimbi atigere tunyarebe nero tenete osebanye bogoli buna ke familia lakini yoyo kobogoli eliete linyarebe lakini succession elipa ko moto ekworokinga ebintu ebi atigetu na tata mbi atigere tu osemama mama bono amuire umuro yoyomo abogoli loan tujiendeleze nayo lazima towe succession ile okay asensemende kero monto rinde timete kero monto asiriri obugima bwae kabwate eloni yiganga kimogo cha mwakora hiyo tunaivuta ekiagara na kitotwarete insurance kero kobugolie loan insurance ni lazima na kioro cha sichigare logbook tobekerete comprehensive why ni mate bakomboriri swali comprehensive kabeye egali maybe achire yanyorira ajali ya salikirepi bona into insurance yeli ngokonyere koira nelyo monye noyo egali engao na intubune kampuni ntolikoi na into insurance ngokorere ngotokonyere na ando monto oyo inye konyora tara kole loan acha upya aye guchibesa chinde acha kobugima agendere gwakana chibesa chiaye ekiagere ina ajali anyora egali yaba written off onna na kyogokora insurance iri kere comprehensive insurance ya kane na omo tejo ito na ndagendere ngora kero kende timetigo sinoma tena ki insurance ya comprehensive eko kolimirimo na bo mwanchu muri eli atamanye nga kieko kolimirimo sensemeyo comprehensive ne yekero gento kia ogia salikire umuntu asiriri obogima eko insurance ili gwaka na chibesa gete kulingana na insurance ki kera ngorigere libarenga kiyeyunga insurance ki yarenge iki yakorekanete gwaka no chibesa chiria back na kiyeberete comprehensive cover na kiyeberete gia yakigima ndo chenga Walter James agatebanga ambia marabu studio ndo chenga nonyenchira mogo saseria inoma enene chibesa atebanga ine egaliane ne pigipigi na insurance ya maene comprehensive ninyore kende gusina kongo yongo nyorore biya sana okay ngaitenga kwa bere gukwiranira igwali bolire Kevin Nyamoya gatebanga nagendete kubwatia omoroberio so anyanya chuba nagendete kubwatia omoroberio mbe manase bali magendete kubwatia omoroberio nabe yokolika amabolino kirukinde ningi keragere omonto tagenda se institution yengao achikoimukia eloni because ndo chinga institution inchiro na chikoenda na logbook loans ningi yakogera ara prefer kwenda asensemo ya SPRINGBOARD capital yani omanyete style nerora che as office osinje ndagwa approach aya into as SPRINGBOARD nande ntobwate bintu binde togokora ntobwate counseling na boko bo motejo ito lakini ekero tu akurigeriri tonyorenga no tagite maybe gukwaniru ntoli bantu bali kero koro iranete isebuno motejo ito ntoli bantu bali to kwayerera ngabono muntu yo otogoseire chibese chichito nini intungo gwakera tolisi one thing toikaranse nae togokwanire tokwane maite ngumanyoro monto mokora no monto kokotebie kene ekara twakwanire nae gwetere simi goira na tole bono
twacha inche nacha paka asuri bono buna nchende gusiga ngo chango tarere ngomuri ntebyo bakomwa asebori ndigereri ngo tebya arorire nachete biashara mbia rengeiga mbia sugete iga ugaika so kaira na ntebi ngikia bete maybe kuna challenges ulipata twajadiliana nako bori bono na kioro chetogokora osomo tejo mbori na kioro chogonkonya na matainche gento ndagokonye maybe inya kwari kuganya omutienyi kwamanya kobeka tonya koganya bono aibeka nonye weekly nonye daily erinde ririo motienyi guchikoera kwanyora chitariki chirichao cyo gwakana chibesiri chiao tayari chichoire ose nande chietaniri nande buno konya kogendera bono komigeka koringo likoba ngo twara tole chisemina bunecho aya nkonyororo monto yo morwarire ne client geito maybe gara admitted omaite mbaro abande baito bande abo bakwenda na chibesa abo morwaire akweru no bari bono intubu na springboard ekero muntu itarwarire nande twarorire ngekene nabeta admitted twabwatiri twanyorire nekene nchebuna Judith inye noyo gusiga iga kegaranto bwate chi other branches oyo gusiga iga na tebi guyayo use gwachire gwakisimu atebi yayo oyo gwakire igarwarite igari nyekitari asigete njetinde ko batebi ngo gendande igongo imoka na tebi kampuni customer yitu igerwarite neke gendrete gara admitted ya segete bante bibona ebanga ogendororo omu customer yitu na imoka inje na chanarre customer yitu nyenya gitari aga shopping ingarega keigo toko mokorera twenda twamukwanera twamo encouragement at least kago soka nande twagenda mpakanka twamorora bono omanyete gente kigyoka na no bomo bea so gwakane loan igogo iteranga abantu bari nabaya kwarurire abo bono na into no at least yani ngoranga afadhali umonta ichase tuli at least ngangote na morenere tole no monta ekera twalira obokon atimetinki orabe koko kwanira sense moya defaulters ambaro roko nyoranga bachire abaebere irimu abere moko bae loan agwe ko monto ekwanyoranga mbaro no etenende baraba kora Judith timedese akaranga imitinyi mitanga ni ebere wakana buya kego iko yoga tato otuma naende uri kwa mugasire nando cyo akana ngakimo cha mwadili nabantu banga bunabo bono oyu bono gare beta kubwa oyo ko achibesa wakano mutinyu mutangani oyo kabere oyo gatatu kurwabo genda misi omonto buno oyo gento ngaro togokora tokoroka gento ngaro tokoroka soft demand letter ngugutumira tuli inya tuli WhatsApp ntomanyita ase twakonyore tugakoe biashara tuachete mwago maybe etoko korikera lirube liri nichenko ekoboko onsaineri so ngira nene copy na yotigare ne copy ayo so mukuri lakini naro nyorore WhatsApp ere to komotomera onya soma na inje nimbwateri nari kanga nje na motomerete soft copy na naro che na somete batingo mwakera ndi semina matebi irubendire na gotomere I think kwali somire bono nare erekera arorire lirube liri otenga ai integetivo so kubone otomachi beso chaka gwakana narororo ogoikera orora soft demand era 7 days tuacha tome reminder yuko munyoni ngano inyorete twagotomerete dirube lyogo twakana chibese chito after 7 days lakini ntorara go changa mugose go tagete ko koro kidalili nga go chiaka nore naro maybe to respond osenaro o correspond bono after the second one warali the second one mbaro ba correspond lio naro the second one tali correspond pinaro bono tuatoma a demand letter to you bono egotabanga twakoira bono the last bono toro chumotinyo eri bono matitoko kwamba kumotinyo eri torongo monto yo no morongole no mwenenu
tuama the last bono demand letter yani ego demand bono by force nga bono twakoire soft twakoire reminder bono tigatoko demand twamutumira ose twamuirira kwa boko atachietir ataresponde tibuango bono mbaro aba auctioneers baro on the ground na baro bono nko batumira tuli twabatebyo omonto oyo ito twamukwaneire intutarakora kitara respond mukwanira ngo nero take time yoko mukwanira nero mukwanira omuakiraita aso mutumira nande lirube linde omataino bate chibasa chie kampuni gete na chinga niga weka ituko gete nyeto koraiga into gocha so mbaro bagwikira paka that last na lya guchuko gochunga kaigente kia very serious tigangoreki tiganga kan ekikere kawaida so abangi bingo koratuli but after twagokwaneire twarorire muntu oyo ni kama kuna vile anatucheza nalitoko enda another step yeah. Okay, biyakigima ekero kuligereria logbook loans chiga ekwateba nga mukoligereria value yegali kero kende omonto yoiga maybe egali yaye eyaringe 700,000 agacha mukamo ironi ya 300,000 atotebe nga oikira segete osinyiro gwakana eno moyo mukire getambukiro igiokonie egali eri tumetekero mokonie egali eri maybe moisa kuyoni chibesa nyingi moiranirie faida koirania kiagara ekwaganya yacha kuyuguna abantu abangao talintu ekwaganya wacha yacha kuyugwa n'omuntu omongao bono egina kigekogera togotebanga ekero ikire the auctioneers intubono ntuyo ekegera kero kuigurenga twakoire soft twakoire reminder twakoire boni demand ye ogo chotebenga ya gakinche na migegete nchera chindega inga time a commitment nero kolika isoli koliko o sign atabe by this time I'm committing myself nichenga kanechibesichi nabotogokira torra goikechitari kechu otarueti then we proceed lakini ntoli kwayerera igo okay amanchumulia naro kobolenga nanyore logbook loan online bono inyekare ekobwati asari inyekara asare documents inchire ngo musaba so long as yegali etoke asere mategente kiamana ne statement yae ne logbook yae konyenyora physically ne gari asere kole evaluation ekiagera binde you can sign online a loan form you can sign ikiagara karo ko angeire binde nabo ngo goteibon we sign this and this ani ko bwatiera asare inye kara asegete chiagent inchiro chiagent intobwate chinyinge bono nyaga teba kisumware muntu narora agenda orora tokonye nyaka teba Nairobi abantu mbaro nyaka teba se Nakuru abantu mbaro bono online means na abare so long as a logbook tonyenyore physically na bago totomiro maite logbook unyekere genuine nabo togo korega evaluation ne ba sere kiagera value asi to bwate kerase into bwate all types of values nyaka te bana segete value ino ere segete so gari ne rago to ne nambo yo wakeru ateba se gari ere kore evaluation aka ne chibesa chi value then we proceed in 6 hours we find the money akerkende mo bwate time limit iyo monte kere mo kiri chiloni chiga logbook loan sio ko iran chibesa a grace period of 1 month. Okay. Kero monto bonsi Tionspi. Grace period of 1 month. Inyelero nali twakobekera chibesa lero tare 15. So next month on 15th obone twachakwira nchibesa anga imo chaka ko monte penalty duration kimo chaka ko monte penalty maybe atara irani ama immediately after 1 month ridianyo rukoirani penalty ya kru ntobwate ekarotu akoire loan yeito ntobwate another 3 days toko komenta bono kurwabu it can enabera wake penalty yoke kegara ni system generated kegara bono oyo
twamoire on 15th ikabwanete koirani next 15th alafu boikire bono tarairani tena the 3 days chiri chia mutu tomoete ngabono grace period of 3 days twamomentire mutu torairani chibese icho bona ga penalty kali kagocha automatic kera it's generated anaro kubolinga ekera nyorire logbook loan sechiga maybe egari ria enere yari nkentenenera agenda gutumika egari yae si ndio sisi ni logbook tu tunachukua sigari ni yake era bago kera ukorre bintu bya egari yae intuna logbook yoka to hold it into to ira ngichi mesa ka gukora to mo logbook yae gari yae sene rubwate ngai to koire gari suna abdala bara obwenga buna mwate mwa egari to kogotigera ae to logbook agendera ni biashara bya une gari yao nyene personal ka etara nero inye ko bwate personal ka inye ko bwate chimezi ga kole gasi na orende tenga ninde itigari yane che ko buguri maybe karona agosire ngoira ni ori chibeso mate karo gwacha ko buguri logbook loan igono mate nga chibese china kyo guchira bya kiki maigo mancho muri eri agenda gutuma ribori riago gwetera ase namba yesimi 0792192834 otumanye engayo kubwatia omoroberi koruchinga kitagende gusanganere Judith NASIMIYU iyo ganeta gukwanira igoro yobokoreri bwabo korwa asensemeri ya Springboard Capital asebagendeta kwena na chibesa eseritkulia rero twari gukwanira igoro ya logbook loan simetinga Judith sense moyeno challenges kichirimo konyarekera moyena ni logbook loan sechiga challenges to nyinge itobwata abantu tofauti konyororo muntu very rude kwa mwakira isimi in good faith kwa mubuli wono lende na kitogo konyana mwali yoyo watabi fanya vile unataka kama ni gari simkuje mchukue so unajua huyo ni ule customer ako rude na kuna ule customer konyora erekera kwa mwake ile ara kwa false promises Bono next ko guchuko mwakere simi ya utari ko bwata kagwake runo monto mwa utari ko bwata wokolike message tari ko reply ichi na challenges mono to gwetera sana ose karote keta kwenda ko mo visit ko ikorro kwa manyorano wale ogwasyu parali oranga uyongo nchandali ngiacha kuyonya okole bintu byaye so those are some challenges to gwetera akirikende ekero chimo koimo ekero mokoena na chilons chichi ya logbook loans angwata banga barabo ba okoletera maybe omonto chiro bisi temetinga ngufuatirira muri maybe asamenyete mwara amanya ntu ntori koenda anything so long as the logbook negali tuanya kole revelation ntori koenda en application sijui toenda tomanyenka tomanye biashara ntunega lituabwate na ero twakorera evaluation ongeire logbook twarigere statement yao kwangire ID yago ekyare pin net passport ibere tunamalizana hapo wewe ngojea pesa zako 6 hours uwekewe kwa simu ama kwa bank vile utaamua pesa zangu mtadispatch kwa my bank account pesa zangu mtaniwekea kwa M-Pesa kuna wale wanakuanga na lines mbili wako nyoroga abwate hata gete 600,000 lakini gabata chi line ibere togo chitoma chisime chibere okay anko nyorore tebe buna chi company chinde maybe baena nire labda umuntu yoige gari yari kugora maybe ne ye biashara chi company chiro konyara chiko kwa gari maybe gwaka na some amount bako gari gendo nyako korere biashara oiranie atima itinga ki ensembe yekere go ikeraga bunga kimocha mwaka ni tunto bwate to bata asset finance muntu narota gete kugure gari maybe ye mezigo na atete kuigurire gari ya personal uchire warehouse fulani use showroom onyorire gari ororo use ni million igombwate 200,000 ngochare ngo takatoro muntu uno yocha otoletera proforma invoice twarigereri twa communicate na ali asa kugura egari kurwa tuigwana na barabu intuwe gento togo kora kero aichoire form yeito
ngoto bali accounts yabo asa kurusie gari tuaka na chivesa direct to them ekaro tuakanire bali nabo bagotoe logbook twa hold the logbook yoyo ntu twamugorire gari so ni ntu akoira na gochaka gwakana gochire ne gari ya ere akorere nyene biashara bya nyene Uber taxi nyene mezigo transport intu twamutigire genda okore ibintu byao into every month toirane chivesa chiri toigwananite akerekende omukobekero monto yiga chibese kerengo kiria bwenete koirani every month gose akobekero kulingana ni chibese chiri imukia kulingana ni chibese chiri imukia okay ndaitora bwatira gabutura saso mutimo komukiyo to koirana antobe to gusanga asento ndaya mwelembye mono sano mwanchi muri ya chinga kwendete gusanga na into ime omorobelyo bwense yo boncheria astogendete gusanga nere Judith NASIMIYU koro asense melia Springboard Capital oyogendete gutumanya igoro yo bokoreri bwabo kondo mwanchi muri ya to skatonyegera tetora saso mutimo komukiyo to koirana ntobe to gusanga amange Ndizi TV Ubwansu Bw'Gusii. Gento tikerie kiya senseye buna komenya buyake bochenu na kiyeko geregeta seni kya Ndizi TV togokoretero muroberio bwo komenya okuya bwo buiga tutebe abantu abanene boka kusenone muntu ndi bwensi nabako nonye muntu ndi bwensi nonya rero iga oiso konyora kwanyore head injury nabo konyoranga e problem ya gochire sasa pneumonia ni infection yenye inakuja si ni infection ni kitu ni una breathe in hiyo bacteria alafu ukitibiwa inaenda inaisha kabisa so haiwezi kukua transmitted kutoka kwa mzazi ikienda kwa mtoto kira ritko ria ijuma gochaka chinsebere goika chinsebere ne nusu chia mogoroba no semiwa manke igoro yobochenu ubwo mubiro ekoro breast cancer screening inabo omuntu atakire buyekorera every month siku ya 10 after period ubwo bekara buko gotera turi kunyara gukora mirimo yago na kiga kora togotena wabira umuchando gakarekera bwagochire turi kunyara gukora imirimo iri kwango kora umwana ataraikie miaka 5 mutabwati kenda gwekorerere bwika nigagokorerwa so ibintu biria abareri bwo mwana bakomukorera karo moke na bibigo shape e future yo mwana yo gujumuto okomenya okuya kebochenu ritukuri yuma chinsebere chabutuko no moiroroye ritukuri yuma 3 chinsesanu na ibere nenusu chiamugaso na Evelyn Osero inyora obochenu bwo mubero na bwo obonda bwao abana batoto abana ba George n'abana batoto nakikiagerenya boka amenyire ga ndo tibono ngoja gutoichoreria ara abana aga nikekesho nikekesho ni wataipenda kuna wakishingo mechumukonya kulikanga ichiko baira shwali azilipi sasa ni nini mnapata kutoka huko nafikiria kwanza nijitambulishe mimi naitwa Mukaya aka Uncle Stars mimi ni msanii abana saino changa cha kuboda Mukaya mitomo chandete mabeketa majoko ayega ngori go konya gotera abana bachochi abana batoto abana abo banyene no bwatmyo na abana Peak Uniform and Sports Center niko bakoroisa na koni chiangabuna chi t-shirt chiri cha round neck na chiri cha collar t-shirts nkoni abale chi sweater t-shirt cheme kone minge na chiri cheme kone metambe nkoni abale bitamba byo kwaraburere na birya byo gutuntuba emeito
nkonya bale tracksuit chipajama chokurarira emipira yengoyo y'amaguru amoneria ya netball nkonya bale socks chijezi chitai cheskuru asebo igo bagokora embroidery nkoresha bale sweater aseba kubeka amaliko yani labeling boigo nkoroise bale nakonye cyanga cya KMTC egatiyo bakorera bonde ubunge igo bagotoka asamagacho abaraka building imeyumucho Kisii ayu ali angene supermarket ya Shifling ugose nabo owakira Ruth SCB wetrasi namba 0720398360 Peak Uniform and Sports Center. Wima Electricals and Electronics ni wauzaji wa bidhaa za kuunganisha stima na pia bidhaa za elektroniki zinazotumia stima kama vile televisheni, hoovers, decoders, birika za kuchemshia maji, mashine za kunyoa nywele, DVD player, bulb za aina zote, power extensions, consumer units, showers, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breaker, pasi, insulator, testers, meter boxes na zingine nyingi. Kwa mengi zaidi watembelee mjini Kisii katika jumba la Gusii Plaza room namba G2 au wapigie simu kwa nambari 0715009827 au 0718607462. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Omurigiriria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigiriria na gutusira kira rituko asemerubirio yeito yonsi chinsemero ngeberene bono onye kendegia korekanire aseke nyurukiao ekiota geto tumanye asubwango mono abonde isi veke nambeye asesemiao enoti isano na ibere inya isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo elioto akere nabasaki baito baikasure na kubekora boti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simi yao ime Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Yakima mwanchi mwalieleliana ndengo kwaligania ase ntunda eya omoelio chinga kitogente gusanga imeyomorobilio obwense obonchelia astogente gusanga nere Judith NASIMIYU korwa ase nsemeri ya Springboard Capital astogente gukwanira igoro yobokoleri bwabo anmena asoko ena na chibesa cheli kabeso mwanchi mwalie tobirto gukwanira igoro ya logbook loans angaitenga tobirto gukwanira amangana mange kubwatikana ni chibesa cha makabesa NASIMIYU akondo mwanchumulie naro robe ka kobolia nga apart from logbook loans chilon sinchiro romoko ena na Judith ntobwate check of loans echitogo deal na abantu over private institutions and then we have we can buy off other loans and then we have makaopoa usi landlord nere inatebete nga omuntu agotwara chi rental houses chiae apartments chiae no akoragera koruno ibina biashara bia generally bone ebyo eyunero ntobwate limit ya echibesa tokwena na from 100,000 to 1 million then tobwate eyu ya check off yabantu aba private hospitals, schools, is totebe security firms, parastatals, echuto chakera 30,000 to 400,000.
neyo duration na bekwenda mpaka 24 months kiagara ntoruche bantu aba private umete besa chiabo nchinga bantu aba be serikali. Aya ntobwate school fees loans eyubono nero strict ire toko muntu bate security kwararire a security bna bone logbook eyu tebe ikiagera eyu ntobwate limiting atoko school fees ya chibes chinganiga nabo gutaka mpaka 200,000 kiagera no bwata no tete maybe goenda gukura masters mbara wasomera mangana ya banyagitalo nyarbago kana more than that chibes chinyinge nabo gocha to supportune school fees yero is about 40 hours you have the money oende bwe konyere ntobwate asset financing ina gotebinga umuntu nutakete kugura gari notete kugura chi machine chia maybe a bakery no bwate bakery enene igabiya no sinyire kugura chi machine ichu obeke ntobwate chi LBO ichu ngokora tuli aya ntobwate agricultural baroko nyora bwate no bulimi abwate obolemi obonene maybe ni chingoko chinyinge sana tugete na tugete maybe chiombe chinyinge sana go supply amagena go chia sigete go supply re bintu gete abantu buna bunko batole chibesa ingi kelina atigairi landlord nimepeana school fees asset buy off I think hizo ndio tunapeana sana. Alafu sasa ukiwa customer wetu sasa kwa vile customer for 3 months and above nero tokoroku spring hela yani eje simi yago bono inye kwa vile motejo ito nande ogwaka nirubye metinyeta to chibesa chiago keirake no teitaka emergency okoenda simi yago app nero okonyoro ukogotomera o install simi yago limit yeito nabo koligereria abwa nirengere kulingana maite toko monte limit kulingana ne chibes chiai chiri che loan abuguriti ntangane ande nakiagwa kana bona nabo konyesaba nesimi ando nyeira ni nesimi okay igona beko kora kawaida buna ali montali gwochobese nabenga bano buno mshwari warali ekegare customer yitokerete etogosaba spring heleyu goto wakera office nga na rigere iri limit ya na sesimi ya nega goteba na bonko bugori chibes chinga niga twamatebe okay bono naro tenenerete spring heleyu erega go sororo akoganye o apply ani approve eso ego chesimi yago kero kende egikakenga nana na ke kero go apply spring hela tebwati inside yani kera ire chisa chinyinge 30 to 45 minutes egera kenege ntogie simituga no uri omanyire na amanyire nge customer ya ne spring hela etagete onaro tenenerete bona era buno go apply gaganyete arore na kyo go apply chibesa irenge limit irenga then ana accept pesa inakuja kwa simu yako okay ngoba ko kwanera se chilon che school fees atimete onye monto tabwati totebe logbook iyo kende ngero na inde kirabege kumotenenera ono mono ne logbook ainerera kwa bwa sana okay asense moya baunjirelia mbaro bali siko gali maybe abategitebesa korwase Springboard Capital atimeti barabunga kimoko ba verify mpaka baene kengangu apply bari chiloni chinako chinyora oyo tabwati logbook senabo tabwati logbook but nabo atobunjirelia bwaya nakie kinago tebelinga konyenko baturi esa ulia mangana anakweresa ngambaro abakora okonyora bago tama onya kwebisa ono maite gento bune kimoko nya gosumbwana tukarora tigatora atenini torengereri nande tokoira na tucho chake koba in groups usena kitogo kore kiagara amalalamika ayu achire mono nkintu mogo totigera kwani intu ndelo kora biashara mogo tobeka rende tobamo una inye nabantu 10 mwato abune kiume bono na ayu amalalamika ina aro twanyai na nire na aro tugasa ine kugambira toche tororenga
ente kinkebe okay na benga bali bakonya koleranga yubo songo bana ofisi ine lakini abatebere tingo bosongo chinyomba chiro twanyolire ibere tutaite kwa mwanere linga itokobeka ono muna toko igore ofisi ya bosongo twabatebire okay anarora sensemo ye chinyomba ngwa toeresira sensemo ye chinyomba timeti aromero bilike yumoko bwatia ekero maybe montago liro boli mata ite kwagacha maybe go sene rentals ana kimoko verify bakamwamanya nga umonto ya maenenero tete kwagacha chinyombe chiga bono kuligere litore title detail kuligere litore biashara gokora osengo ngonyorore no muntu gokora igasi ngoligere litore binte byonse twamanya komanya ngeke no muntu uyu chibese cyatete kwagachira chinyombe iki chinde maybe ne chirento chinda komenta title ene yae lazima tuligereri esachi elingo totebire monero monyene inye makao poa kero muntu naro koira makao poa teba ndete gukora renovation ichinyomba chiane kuitira makao poa eyu ose landlord eyu bono mpaka tuligereri title linga gusomera marieta okay ngoenda muri mwafuatire nga maene ne nyomba ko gacha because umuntu nabagateba nga ne nyomba go chikwagacha onyanga ne bintebi nga gokora ngo tulikera reputation mpaka tulikere ngo chande ndigereri nga nyombe kemaina tete gokorera ni quotation era go tulikera yo kworoka nga chibese cyago guchitumia budget ngo tulikera le budget ote banya igonte getokora renovation ne chigarangi ndete kogora chisimiti ndete kogora chichibese chingani gagocha gocha ngwa bakogoteba gogukwanira igoro ya check of loans akora eresera ngo monchi muri understanding a check of loans inchire cheche check of loans ni maita bange mama ite what is check of loans ne chibesa chitokwana na wetera chi pay slip lakini chichi private institution gose omo ase private yose nyagitali yose hotel ye nene bwate workers omo nyeno oyo agwanja asaine MOU na into kera sainiri maybe na bwate employer onyolire komigeka nere tabwate bese ichichi saina ko employee yaye employee yaye no toko imoka twakoretera twatebie mufanyikazi oyo gogenda bakaso omuntu ogo kulige tose chari yao mukwane nere kagwanja into totomane MOU yeito to sign kagwanja go sign then tuachane loan form gwa sign ne employer yawe ya sign korwabuo ntutwa dispatch chibese ichi choko fuito teba ayebono buno ayebona ayulikire ga free data ya gotwa chibesire chari yaone nerego nero kubana tomera direct go tutomera gocha kegera na kiekorokirwe check off kera toliko chibeka simi ya utotomera ya echokoro direct from your institution nki yoshi yakorekana maybe kero monto yabo turugasi na bado chibesa chiri bado nabwate deni ino mono muntindo chinge employer ne mubute kiagera na bwate chibesa kuna chukurwali na bono ne employer yego chako go signeri igona maite ngo monto yone mbuyare gasia korambiyere ematuka ya bwate na isaine ngo akuna chuchibesa ichi ekiagera mbaro babwate contract ngoligere litore ne contract yeli uri keire galinga indie go expire waralire kero twanyore ndie go expire we can proceed so long as an employee anje go sign MOU so abu ni vile mtu hawezi ruka sana okay naenda sense moinde ngwa bakogo kwanire igoro ya buy of loans estimate chinchire chichi jibuy of nchiri okonyoro muntu atagete kore loan kuru bono for example I Frida no gwate loan KCB asenari goikire no taite chibesa chinde chinyingi kwanyorire nga chibesa ichitigate KCB chiri chinge ntagete chiguru kurwaria otigare na take home gete na intungurigere litore nga togo buy off loan yo muntu uyu inki yago take home ngiago tigara na kwa kwenda na kero kinga na kiki tokoroke buy off tokoruga twende tokogorere loan obwata asegete intubone ira nese tore
lakini nande ochake gutwakana into barari igola ike moko bye mentrani liko rwali mwa mwakanera mwa ibeka gocha sense moye okay ambia mona sana sogosangana intete oyeli bageri gali abene owaliganie omwanchi omurigereria gocha asense moya Springboard Capital omanyo bokoreri bwino nki montara achorere Springboard Capital atige chini institution yechiga chinde nje ntonda batebi omanyete gochora ni gintu kia maana ntoli goteba nga togenda asande lakini you have to try yani nteme karatema Springboard Capital orore na kiego koira then after that they yani aibie kana yora abe my ambassador kosoko tebenga ya hakika Springboard hata vile tuliambiwa ni ngiere so I can urge you people try me hata kama kuna mtu ananitazama na anataka hiyo loan ya 6 hours try me uone kama hautapata kama vitu zako ziko genuine okay abange mbaroro babere bako ibolia Judith nga Springboard Capital ego toka nyemba goikira na gari nga ibaranyore direction enamba yesi mibaengo na ndo bamanyie asichinsagi chigotoka gas maybe orogongorwa Gusii maybe county chichitana ine orogongorwa Gusii asengo chakera Gusii gaiga ofisi yeitere keroka ali Shell building abande bakonyeroka ali Equity abande bateba Gusii Deluxe elieta lya kare lya gotome building eyo around about ya Kisii Kilgoris Road ali no Torose junction elia kwenda kuchimasimba opposite ya mafutana ara ali ku Shell second floor igoro no tole ntobwate chi branch chinde Nairobi ange isato inyetalinya enene kabisa gere CPA center egorofe ya CPA center third floor no our big office here our main branch no here abuno abantu baita bange bale then kerogo cha town center CBD ali Kagen House Arambe Avenue ntobwate branch yendo koko genda Rongai town ntobwate another branch there uru Rongai ogende Thika ntobwate branch ndororo ekaro kwa rule Thika ogende Meru ntobwate branch inde ande ntogasaine ko igora chi branch chinde nakini bwango iganto chobosongo yeito tobeke branch bonene nororo amaswali ya yuntike ko boli gumono no yora atake konyora sesimi enamba yane simi ere 0717 99 09 91 kora ake simi ikwanyorire tojadiliane nchena bongo cha sori osena ayo taro ochekoranga ki ofisi ye kenda bonego kwano nero na no bwenere totare kwanza okay abanta bange ngotwara baro bo bangakero bakwimukichi loans maybe banyira kamuchando na bago sakuru timedinga inchora kwanere igoro kubwatkana mwana yogo sakuru no bokoreri bwino ugo sakoro kuna kukonare ko eresanga intungo bwatiero montoyo ugo sakoro kunki gwachera lakini ntoligo sakora monto raisigo ase bali babogolete no ena secured mpaka sai can testify hatujaenda kubebea mtu hatujaenda kubebea mtu kitu yake ama nini yake tunakuongelesha tunajua uko na shida gani kitamboro nga twagocherego naye bano kwabero mwene ino kwangire goto correspond kwangire gokoraki ono na into to kwa magote kirende kiagara kikwangire na kirende togokora kiagara chini chibesi abanda bona aye gwabere ni chibesa chie kampuni for 6 months 7 months toli gwaka na kugwake rwesi mitoli kobwata kokoligi gonchuto kwane toli correspond toli gotoka bona abumbaka tuchake gokoligi lakini mtora ikera mono okay mbia mona sana Judith aso gwikira na studio timete sino bwatingana yago yo mali asoma nchumuligereria lingana lyo mali ndatebe nili asante sana sogo ntegerera na ninawahitaji sana no ulio raga niko koba agent yeto ya Springboard Capital na boko ngakere simi na teba 0717 990991
na boko be ambassador itoga amategaro kwa beire agent tuli kozuili wanga kayogo koligasi usengi yogo kora ntweto etutaeta en agent oyo erure gokora na intwegas aiche to kwane usanga akere to kwane simi abongo mo guide na kitogo kora na eregas. Okay, mbia mono sana so gusanga na intwe mbia mono sana mwanchi muligeria kwa beriko gusanga na intuko toga chage to morobeliga gwikabone gato ikiro moerio na gusemerera kwa nuna kwa beriko kwemenya mange gwetra obokoreri bwa Springboard Capital bakwenda na chibesa cha makabeso konde gwikira bno gwikira moerio bo morobeli bwa litukolia rero tumira ne weekend astora beto gusanga asobwa mono bakwenda gutubwati asense mo chichi mitandao asense mo ya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital na bega sense media YouTube gwetera Ndizi TV News asense mo ya website na bakotanya gwetera www.ndizitv.net itetere na Frida Kerubo na magaich kamera soko ni kimna ebicha na boigo eliogi ndagwikira sora senchera ya bene na resara momanyi twara obuligeria borobia.